Kumbang the entire Mekhlea is sensitive now. Name me a place which is not sensitive in the entire Mekhlea now. Ada pimsa ane nginlenya po Assam House. Biang dah. Assam House. Handi ni watham Bhi Prathan ki beri juga seria. Kani day hapadeng jongi. Kamday hapadeng iseng bahlang bat polis. Kamday hapadeng jongi ki iseng bahlang bat district administration. Long ki bai jai ngin keren. Ini pembat hai bantang. Arswa. Ya kam stay berok ngin keren. Kabang dia benjrok di. Kabang dia bensiam. Hey. Jai. Buat pelik ni hidup ini kalau Ini keren suara. kan baca. Ini keren suara. Baca. Zaman premisi. Ini keren suara. Imdan ye ofisia. Ofisia ro somha. Dau muram. Abang suara. Kam stay ini keren. Man suara. Hey. Rock ini keren. Suara. Ini keren. Ji. Stay bro. Ni imdan ye Mekhlea police. Imdan ye. Okay. Ni thang biji sampai. Okay. Mano represent ka state government kan keren. I represent namta KNGO. Let's talk. Boleh? Boleh? Because in your commission. Tang ban condemn. Assam police Ladap kan ni ladap they shoot all people mukro. Boleh. Assam police kita Yang ruang cek semua. Boleh ni madu lagi. Yang ruang semua. Kami apa? This is a sign. Kami masuk. Kami kasih. Jai suara bro. Sabar tinggi. Memang sab ni mo. Kumbang kau ngaji. Pension ni. Nyimpan jukrip kanu situation haru umta. Ini kalau ada situation. Nyimpan kanu Kawan nak baca jai. Ngiwan ban kendam. Ngiwan ban condemn. Ya ka government of India, ya ka government of Mekhlea, but ya ka government of Assam. Namta kani ka violation ya ka hak yang diberi jongi. Tinata ka daw ngiwan hang ni ngiwan. Ngiwan nak mat ye bahasa official. Kadang symbolic. It's symbolic. It's just a symbolic. Ngimrong tu siapa? Sabar. Idon sabar. Idon sabar. Sab ni dipi. Beriu lah dia. Kau yang beriu tu apa? Sab ni deh. Dah dengan lepas melawan kang ini boleh. Kawan kan? Boleh juga. It's the head of the state. He has to take the responsibility. He has to take the responsibility. Sab ni perfect. He has to take the responsibility for episode 4. Option either here or in Assam House. Option Hani in Assam House. Hani in Assam House. Why this place? Because it's a symbolic. Tadi tanpa symbolic. Kani ka jasa jong head of the state jong. This is also public place. This is a public place kan ni. Nadu melu ladi jongno. Ladi jongno ladi ni. No, who owns this place? Who owns this place? Who owns this place? If it is not a public place. Manu belum place lah dia. Kapisah tu batas. Ini aja kapal surat. Pandai ni apa dia? Bapinong public place. This is a public place. Ngintang baik mentang. Ngintang baik.
Pikul semua bawa kontrol. Okey. Yang ingin tak hak public place. Kani kedai kapeludi road, kabadi ke public place. In first place. Secondly kedai ke CM resident ya ba, di public di contribute money bantai kan. Thirdly UCM ro udai leader jeng public. Kila dang ilek hak private resident jeng yes you have every right. Yes, you have every right. Dari ngilek private resident, every right. Dan gijuk ke issue education. Mesti tahu pi. So many are going on around the city muta. Iyan. Temki ngila ada cancel beki ngila ada kran beki ban meki ki minjur. Ban bangin yale lah. Maki ke ni, maki ke. Gijuk ban sutu le mingi ke. Ngap kumpang ong pi dai kalong ba. It is a sampling. Sab sneba viet PPD bus ko dai. At the end of the day, kumbang PD. At the end of the day, who's supreme? At the end of the day, the people are supreme. Mo, nata kadaw kalong ba, nata kadaw kalong bangiyas nguthu, nata kadaw. Let's allow us bandu it peacefully. Nga sure PD kalong nginom konfront ngingin kontrol dia ki jong-lejong benong-don kano ka huri-hura ngisu thang it will take 2 minutes ngilalit no 4 minutes mana ta ba keren tu mupis. Keren ini sahab ani dang keren. Jai. Kadang ngong mo. Namai kadang huri hura. Mo. Kuntora la melen. Kanomdon kan udah huri hura. We sure you kanomdon kan. Incu thang incu le nyot deh. Nitang sutang. Anu cakaro. Baik mungkin cekai kurang sensitif kan. Beli sensitif deh. He also every part of Makhlia as of now is sensitive. Every part of Makhlia is sensitive. Now internet is shut down. Kibru ki layap harta you. Every part right from border to the city is sensitive. He mene pi ong mene kadang ba pi ong ki mene bomlong namar ba kamdei ka public place ni justify ong ba kani ka di ka public place but kalong symbolic ngi na kadang ha patang ni Kamlong. Robert, dapat mo hero semua ba so dai it does not symbolic dai pi bim so thong Incu thang ngilek thang tu don jumut dia. atau minum thang ni hang không tai. Ayo dulu. bet. Yang awal ni, awal tu melong bet. Dapat dia letak. Shawai kending man si. Sebab ang ni dai Hang ni thang ong đi ngan ai nu nu cakap. Dia gần ni. Siapa pun kumpang pi the entire Makhlia is sensitive now. Name me a place which is not sensitive in the entire Makhlia now. any place is Umdan show bomlang sensitive. Habodar umta kibru ki. Saya ingin dia jaba uhat jong stik sa hang ni museum ngilek thang liu shawai. Thang liu shawai. Okey. Baik iwan Let's do one thing. Let's do one thing. Mano bom sya bantang ni either the district administration, the police or the chief minister. Mano bom sya. Mano bom sya. Mano baik order. Pencai kata. Mano
Ong mo pi guys. Menu bom syak yang Menu ini bom dong syak. milet supaya bau bau. Menu bom jong syak. ni syak bentang hakmat ke yang sak jong u. Siam syak. Am ong bau siam syak. Menu bom syak. Ong siam syak. Kim syak Kim syak ma pi ke district ADM administration. basan syak basan. The district administration and the police. Oh, the chief minister. Kim syak yang pat ba bani ki pat ba mentah selo. Am Em tadi. Lada chief minister the pilot berpakli bu chief minister bom syak. Oh, ngomilai. Ong bom syak chief minister. Syak chief minister. Menu bom syak ni. Ini apa penting? Ini IP punya cakap. Em tu cuba cuai. Ini IP punya cakap. Em tu. Should we declare that the chief minister does not allow? Then should we declare that the district administration and the police does not allow? Watang. Cuai ma. Datang Aisyah. Am cuai. Ma. Emang ngin thang no. Upa persya siat ingah ne la. Siat ingah. Thang ma. Hikmat confirm ne. Ngin kita confirm bat hi lag pisah punya Jibril jongi. Siat ko ni la mata. Siat ko ni la. Kalau ngut ko Jibril ni. Siat mata. Nabi isu dan kunci apa anda? Ni kita lihat kamu hok. Ini keren. Ya keren. Okey, Basan Wan. Ngai jungat ke kulit subha ai kita rengi ngilik mangi sumukro. Diam. Ayo kena. Pi tahu di mana? Tahu mana ke? Rot mau di. Pi su thang. Ini IP ke cakap je bintang. Hai jaka. Hang ni dia cakap bintang. Hang ni bintang bintang. Yo siap. Pi provoke mana ni? Babi beg. Semua semua. Beli pi provoke pasal ni pi su thang. Pesan ni. Beli berpindah. Ini IP ku. Hang ni kemong thang dai. Hang ni. Apa sih ni? Ini cakap. Ini haji kata siapa? Ini thang kampus. Ni kemong thang siapa? Sutulang sa biro. Ti sutung thang ni juga. Ini IP ku cakap. Apa cakap tu hang ni? Iwan kenang ni dia bang. Ini soto kan. Sab ni ngiru. Kumbang ngong ai pi. Show ya ing betul. Em apa? Am lele. Em sam đi. Kumbang ngong ai pi ni dai. Long ba. Lada pi ya thu yang ni. Menu bom syak bahkan. Kata ke dia bom kam. Dah. Itu mana le? Kadai kata kadai. Em for safe side am tajungi berok let's declare. But the chief minister has ordered you all. Ingin syak yang ni. Ai ka jubab yang ni. Ai ka jubab yang ni kata kali. Mana bom syak ai tak jubab. Pipi ang ngamlong dah siap beri jungi pada kalong. Kamu mut pemda. Nak komong tak? Ni sambal ni apa benda? Ni kemong benda thang direct ikon rat. Ni mong thang ni nak suara. Lada piong, lada mangi mendang yang li thang ikon rat si belah mengong ba. Lada mendang thang ini tim shop dah. Simbolik tu. Yang munjur.
Come army Sampai ni there's no. Jejai apa dengan kerente? Boleh belum satu. Gila ada kau ngadu mana bahkan dia kamdai apa dengan kajingnya yohri rap dengan jongi bawa tulisan dia pada segala macam. Gila ada keren saya. Kamdan jumur dia penyanyi mengibat di yang ai baji asate. Mo, there's no point. Begini ni mengibat yang kata ia baji. Hari ke sulong ba kajing keren borok bener keren sepang kata kajing jia sate kadi bibat ka gomen hari nak kalian gomen hadu mentah nyimpat USI bakadon kandung ka positif approach ka isu tina tak kadau asa sembelik kadi tang sembol kadi ka sembol Simbolik. ki sembolik kadi ka place te kumbang yom Baru kau yang pengen kali kaju. Iyang sabar. Iyang sabar. Lada di baru kali yang kadi kaju yang niru balik ke plan yang balik kadi ayu ni. bom sya ban Dia kena nak wei, mong itu batai. Mong itu ada yang thang ni. Sit ding sepi. Dia duduk. Ngi kibon te jengi kidan ne. Ngi nom ai ba ibe pending lo mong ino ro. Ki mong mai tang ini ki. CFG stand shop. Andal ada perlu ngin saput kut ilenya Ini perkut ni nom riat kono ka loan order station. Kalau burung pidai, lada pikir ke saya riu jengi ku ma pikir ni ting shop lai. Lawai dah timot lai pir pijap bro. Saya pergi, sudah ulang saya. Ye ting shop lah pikir, ni kuma pikir ni. Kamu bilang simbolik. Simbolik kayaknya, simbolik. Kipang bet,